گری تماشاوان اینجا مرحبا جوارا جبو برنامه کنود ساز پیشبری و ما جبو برنامه ما پرسو برسف ایرو میوانی ما سلیم تمویا سلیم تمو ج فرانسه دو هات و ملی قفات مگو بخودم ابترا برنامه یک چه بکن ام هاتن لور اسک بوتیک دیاربکر ایرو میوانی وانن لباخچه وان دا میبی برنامه بکشن هیویدارم تو برنامه که لگوردری و به کیک سلیم تو خیراتی ج فرانسه هیویدارم تو جباشی رفشته چوانه فرانسه چوابو يعني حمود عندي وكهبه وكهبه جبر في شوفه هي دارم دم كنيز ده بقدر و انسان ما دكتور كيفن دناف حياتك اساي كيك سلم منشترى 21 حبر سامادا كريه وشانا زنديه برس امريكا رنج تماشاوانا بقرن لي ازمقي برسامن تيرنت هنا هناك شرط مرجبه ناس تخازم هر برسي هر دقيقه ده برسفيني يعني درجنك باش تبي çünkü format ama تقريبا هر 25 دقيقه بين دقائق كده كرتشي بس بين دقائق تبع جواز اكاديميك مخنا كرات نودم نقول 26 ثانيه بهنا 26 ثانيه ده بروبلما هفتانه ما چارسه دكرن دقيقه دنا دقائق دجي كمتر به كيف خوش تبن جغيني تاني جارك حقيقة كنت بيجي باس نكرم في برنا خازن برسواي بدل إفلاسيتنا جارك حقيقة هي أم دسبيتكن كيك دسبيك ده زي چامبرز درباره تبكم باشه چامبرز درباره کردام بکم باشه چامبرز درباره ادبیات بکم هند پرسن ماگازین سر ازش تبکم تو بدلی که حت برسوام بدی ازش که خوش بم پیچی در هنگ بحث تبکن است خازم تو هنگ خب بحث خبی که لی بسه پیوان تو بحث سلیم تمام کیه بسه پیوان من برنامه بريجي تماشا كريم راستي وسي بي مقبل كيجي من برسه واسقدش يسري نفكريم يعني من تقول قبل برسه زي بيجم شيء نظام سي بي يعني حقيقة خدان كارم بيجم راستي يعني اسكارم بيجم از زيادة نجي هاتي مترالم يعني بيست بنسي كتاب خبرته هكا مقالة فلان دنهيرن هنكس جانا ضحيرن اما بشكل يعني نزل جهاتي ما خزل زيادة جهاتي با يعني تخوك ترالك تبيني اري يعني دقال وباكي هنكس بيجن جبر تشتكي دي ور حاصل چمكي وقت تشتكي زيادة يعني بيجي روج 24 ساعة وقبل 5 ساعات راكبي 19 ساعات بو تدمينه هلبت dışarıdan bejin ne kara saate de normalde. O az gelek işte heyecanı dest betkim, kelacana ki dest betkim, be xirete ki dest betkim. O dibinim ku de vaktaki kinde beje ev daireye hayali vanda de bu rasti derkeve holi o dura çeki hayalim dişkin. هذا قد بجبو حياة الصالية من وصابو يجيرو بنا بشكل يجي زاوم جو وقتك برفا بشكل يجي رياليست مسكرين بيجم و سيجي ازمه مسخاباندي ما هر سيجي نيني بونتدي ازمه مسخاباندي ما چمكي امنا وكي وجه كار امنا وجه سردست نمازن بود و اوانا پاجه که شباکه که دانمه کجورا دنیا با کی دی خویات کرد ادبیات زمان با کی دی خویات کرد از ما مسخابانی ما چون که ادبیات کدی جهان کدی هست. بله. اگه پرسه کردن به فکر کو ام جسات کسانا پرسن اما جوان صد کسانا بیجن یا سلیم تمو بیات چیه یعنی انا تمام دبیجن سلیم تمو چه تبیرات تخوازی دوان صد کسان دا بگشتی انجی گلکیوان چه بلا بیجن تخوشه تبچه از نظرم کسی ناس کند بیجت زیاده ناس çünkü kesi ناس نکن به زیاده قرایی ها peki madem دوست نزدیک مثلا بنت زیاده ناس çünkü çimat خوسب çünkü bine falan kesi nasıl bir kuratiye çi yani جي عجزنا ما خوازي بلا تيجي بيجن ام برسك بي زيدك madem تبع حساب المجال برسك بيورنجيه قال لك انسان بطيبتي حوالين ترى يعني جماجي هم جبر حوالتين ما هم جبر كلمه وشانغري جمت برسن يا دبي سلم تمش ما وقص قرايه راسي سلم تم قرايه يعني تبي قبول كي انك تبشر قراتي خبكي تد ولاتك بندست نيسكارك بندستي تد جانت بيجم لمونبولي باريس عمل زيادتر كوديتا اخفتو مكحنك جانا وكنا حنكجي اوروش كوزات ما ابي بالافرا ذات ما باتمانه از شاشمام كنت بالافرا ده كردي دا اخفتو ام ولاتك صد ديجيني قراتي خب چبك بمال به متشتكنينا ب ام بيجن ب
سعره مال ملک فلان تشتك نینم نخواستیج یعنی ام کرکی ماشاءالله فقط اوه و برهم تانه تشتكي كويس بخبي قراتي بيبكم نينا خازل بأوا كديم خواند بأو شبكة من باس كدي خازل مثلا شبكة كديبيا بشكل يجي سر بخبا ما أو چمكي أدبياتها كدي هي يعني از أدبياتها خب چوك نابين بشتر نويسين بچوك نابين فقط تشتك من كاربوت بوما من نويس كاره كدي او يرو درنگا كنت قرات بني أنا نابين قراتي چه هنگ گله تماشاوانه گلک چران جماعت پرسن یعنی هنگ کسان جماعت پرسن جبر کو از ناوبین نویسکار و بیشن و شانگر و خوینران دامه دو ارتای وان دامه گلک انسان جماعت پرسن مثلا تایباتی که سلیم راده بیشن جبو کوان نمرج گلک جماعت بیشن یا جبو کوان نمرج ما او قصقریا هم کوان نمرج چاله قوی کورا اساس مثلا گلک دامه نانتنام بخونم قراتي چه هره یعنی از جوید بیشن یا کسکو به او و به بفيالي بيان فيالي وفلان دولة ما مكشورة نابيجة دورة يكدي نيسا ناخذ انت كمان اوي تشتكى دي ام بيجن يعني معرف خو بك اردجي لسا او كردي ماك وام بيجن جبوني بيسكارك جبون انتلكتريك ترك وي مازن كان فلان ام خو بكنس اصحابجي ام خو بكنا ارجي بيجي قريه چمكي وي تشتا ارني بو ما لايق نابينه بو انتلكت يعني بيجي ببره وقتكي بين فتوي ام بيجن ايروي نظام AKP و MHP falan tenevandara falan hazara kes kine doğru خوینر ما کره باوی ما بنجی نیست حتی گورمنت دربه دفجه بردل yani ben nakıl şuna nivizkar rastijin ne kıymet tayinek heye evye aduyemin ji biyamen amenek ji formatı derketin le estxwazim ve bejim henek ji hasudbun heye ew jeye henek ji bu numune ez bejim kawan emriya camir hayana bi tonan kitap bergerandiye كريه كردي يعني بل هنيجي قرابة ما تشد بيا أو جه كريه كي كهوه نمر على القايب بيتنا ليس بن سسر نقربون قصوره بيا من دبي مرف هناك بقى نقربون برسا قدنش تبرسم از فيجاري تنك تبليها بتشم جبرشون ده مقصد هنجران برسته وقت ماتماتيك ورن هناك برس تاريخ ورن هناك جغرافيا ورن مقصد كو تبليها ونبا برسا قدن قالوا دناف كردان ده ين جي عن جين رحمت كريه إيدولا كي تحية كرد yani gelirken yani çe edebiyat çe tarih zan böyle yani celalet ezkarım bejim yani taybet celalet do şene rozmanam runuştim ama yani hatta şemim go ma basabe punto yan karakteri nivisi am bejniye havare kir şener benim goil havare te am bejin şaşte ke tiprezi berçavana ke boçi ده همان دمه جلالت obsesyonek جی پره ہے yani همو تشته خو ام بجم سر obsesyonek کی دجاوت که به من yani لهنگ من جلالت میر جلالت علی بدرخان میر جلالت علی بدرخان و خو وکی قرال کردستان دیتن و دبیرک آوید خنقی بله بیامن جلالت بدرخان من وکی گلک مزنه Peki persa kadınç ta persem tu şu beter خوينر توك هلبس وان ناست که هر چقدر تا پرتوکک چیروکان آزاروکان نویسه بجی کتابه که تاریخ جهاب گلک ورگرته جهاب بهتر توك هلبس وان ناست کن چه ترکی چه کرمانجی سيحب هلبس وان ان باش لجوردلته كوتجي حسكي كلاسيك yani بجي همو شيرين ملاي جزيري يعني يكم تدبي ملاي جزيريه يعني ملاي جزيري بجي امج ديوانا ملاي جزيري دركت چاوا کوی بو وجه روسی بجن امجی ساکوج پالتوی گوگل درکتن امجی جدیوانا مالای زیری درکت دویم از نخوازم یه تن بحث امری بکن تمام ین ساغجی یه ساغ البته ام بجن اوه کوا با من ایدولکی مزنه ام بجن که شاعر بجه و اولا پیشه بوم گلکی مزنه yani az evevan az karım daha ji beje berken berejji helbet o beje Fatma Savcı ji valbes kara elbette خوينر وان بله perseketin bağlamak için gerek insan taybeti pürtüka koya yekem yani eko jibu xwandini anji dama ciyeki ditibe ve min mesela min İstanbul kolana istiklali ditibo car yekem 2002 bu erhan car yekem kengi tab kitabeke kurdi dit çend sali bu çava çevo dinav dakika kitap kari bersini baştı
19 سالی بوم نپرتوک کووارا یا مدیا گنشی دنگ بو نال هر دو بونجی از هاتم آمدل علی نه باش آمدن زمان ما نه سوره دجی کی ده روزنامه فروتن ورا مدیا گنشی دنگ مزام بو دنگ به کردیه توکی پی مدیا گنشی جم چند سکس کو سورو زر نشاش مسئله دیتی مهلانی و مدید کو تده روپل کو نیو yani روپل که بیجه کرمانجی نیو روپل زازاکی او مثلا سرناوا قسم زازاکی جبران ناچه yapmış و etmiş ora beso o eve ya diyeceğim bejin mesela işte folklorik bun sal ne şaşım notu yeke notu yek böyle tabii Arapkiyem bejin yani bir alfabe Arabi min ditin tabii min mevlud xwandı beje memuzina beje bir tipin beri malede hatta xwandın kalemin xwan hangi ev haliflex bu buna moda dolmuş edeci baş bu buna moda çünkü işte kovarın beje siyasi merkezde bine haliflexi az çum batmanı ser farkınere az nezik gün bu mecbune haliflexi daxis ser ya gün az çuma gün bine daratiye ber khani malama kavam khand gündiyat gotun te daravat ki ne mümküne lura servi rupeli peva rovi hebe rovi nazan mişkere bejan zan çi yani bawanet kin çünkü eva kurdi ser kağızına peki pirsekedin edebiyata kurdi de keseki heye ancak keseki heye koteji hasudit ki jiber khabatenwi yani benim detiştenen niviskariyede gelek varada ne tane niviskariyem niviskari zeden bazında ki mesela çirkeke borgesi jo Louis Borges naşaş misate xwandı nave du wenasas du jeunes burada yani bejin navwa de doste heven ama navwa de tekidek veki hasudiye ne hasudiye asas dostaniye de dostaniye diyeceğim bejin tisteki hasudiye de dostaya peş dedi bir yani gavat dostaya da peş dedi ciddi peş dedi ki atıştaki usa kesen kon bejin çi xabat der ki ve az bejmua başı yani naf de bu وكنا يعني هي يانتوني بله مثلا بيجن فايك abi فايك بلوت çi بنفسنا بيجن rahat alakom çi بنفسنا بيجن مو كردي Kurdiya Türkiye nizanım çünkü kadamem tamamı Kurdoloji bakun ne kadar tamam bir güne Kurdi. Anto be zamanından jibe faik bulutu rahat alakom ben bejin Mehmet Bayrak'ım bejin hin akademikin konaha serkarat davetin beje gava metne ki nefsine bejmha beni vareki diji limizede baz kuynerim peşi beryan veje kan viskara kit kurdi da yani kurdoloji da kuynerim peki biyat bu sparoja edebiyata kurdi da kes henin oha yoka civan taybeti civan tuji civan ya kalna hasibinin le ya çri derbas bijili هن کسین به رنگی هنه والله کتلوان شاپینو ده به اف ده سبراج ده ادبیات کردی تا جی خو بگیرن بره نام نفشاده 20-25 ساله bu نام نفشاده 2 سال 3 سال yani اوجته belki اوجتنه belki nişevne durun o ave me ambejin xwandine me alakayen me ambejin tekildariye me nezikbune me hamut işte mecevne cuda ne زوکی خوینر گله کسی یعنی کی تشتکی من سین از دخینم اما اصلا بجی وکی وجه کارن بجین زمان دی از بجیم یعنی اوا سکاپ خوش بو فلان کس دا بجیم تنه اوا نه تشتکی راست بمن بله Peki tehecem bahse kava zikir berken zikir naviyon zav derbas bu az büyücü persekim büyü rengi ha bu biyata helbestin kava nemir خوشن ین برکن بره خوش ناو بجش کردم آخر همشه ناو تخوزم yani her düzün dost eten her düzün havalı internet her dükancı dokuyni برکن بره لکیجا استایمنه yani az şagird برکن بره kavan nemirci ev keseko beje be şahı ki dara veje kuli ve getir dara ki ve dikşine Aji şopineri kavan emre. Şopineri kavan emre. Yek hosta emine, yek şey şopineri. Peki persekedin. Naz zanım tujvan her tkancı per hast ki az merak kim nav beyne onda tuni kişan tercih ki me marrat ya Mehmet Arif Cizravi.
ما مرارات سكي محمد عارف جزراوي يعني ما زيادتر بجهري محمد راديو اریوانه ده که تکه مثلا تجربه کراپت خاچو تجربه عرفت من اوج نویسی پاش جيبش یه من میلامن زیادت سروانه ام بيجن یه وکی جزراوی وکی ام بيجن محمد شیخو و انا بشكل يجب علي دشته ميدني و ام بيجن او خطا کو باشوره باکور او زیادتر میلام اثر ولا بود دیرو کامل ده دیرو کامل شخصی ده جزراوی تنه بيجي بيشتي سي falan pişti kondi tefastet nasip ki te godare kiriye. Peki perseke dina işte bikim yani bizim memerra derbasa perseke şahsi bikin. Ez vit xazım işte persim. Tu jivan karakteran ki jane acizi. Yek yin xarine bilest xon. Ez jivan gelek acizim. Adiyem insanın tama. Aseyemji insanın qurre. Jivan her sekan ki jan behter acizi. Yani یک بلاس خانه خونه البته چون که تئوریک منه من جارک نویسان بجی هکه یک تفکر کی بیج طبقه کی دین بر او خانه خوشویالی بخو یعنی نکمی پیشش خوش کبرای خانه که جویالی و بخو چون که تو گوا زارو کی و خانه خانه یک ام بجم اوه کی صحانه کی منه تب بر خو بخوی تزو خلاص بکی هكا تجنيبي بخيت اوكي هكا بخش كبرى خويالي تبخي حياتي بيجي خطه بك او دبت تبعتك مثلا جانا لهنجي بجارته بيجي السامبوزيوم كي الشلاكه كي فلان از خود حسم كو جويالي طبقه وزدخم يعني كاس طبقه مش ناخذ كاس نابرن شو بيه كو زود خون فلان او مثلا صحانه تبيرام كو جوي صحانه خوش كبرى زود خورن بلز خورن جوانا يجي عجز الناس باقي برسه كده اشتبك تکاری جمعه سه حب روشن بیرین کرد بجمیریان نه. چرا کارم سه سال حبجی بجمیر. سه حب تکاری جمعه بجی کی؟ یا نماش کدر دست بکم. اشترا از جمشهده یه ساخ جمشهده. تاني لفظ. جمشهده حیا لبنان بجه عمان اردن بگره حیا باکیز کارم. بالصدا روشن بیم. بمن پروبلم اوه از ویا بجمیره سی حب باکوری بجمیره جمعه. نه از تمامی خوب دسته تا نکم چه فرمت بجی. مثلا کس بجین یا پیوام نکاز بجیم پروبلم زمان کردی زیاده دولمنده و پروبلم روشن بیله کردی جو زیاده روشن بیله کردن نکو روشن بیله کردن ام بجیم که منش برویان وی حالدن اما از کارم البته بجه حتی از کازاکستان از کارم برده بجیم مثلا کنیاس ابراهیم میرزه زیاده کس پنزانه خوزن مثلا کتابی لورا چاپن کو هفته 80 لریوانه ناوی کرد ازری ادبی علاقداری تاریخی نویسنده کرد تکیلیا دیروکا تکیلیا ام بجن وجهیا ناوا کرد و آذربایجانه ده بجه هر گیجه جان باپیر هر گیجه ام بجن فرح پیربان من جمله سیاه باکوری بجمره باکوری همو روشن بیرین همو هیجانه yani problem geliye gel vakesa vaki ravşenbir diyetiba ev rezu rezere koş bu serdeste xo nişan dedin ko yek dahat mesela am xab xona am nam maleden kesi xerif tinel vra belav jina baş xona yek dahat evedre ravşenbir yek dahat evedre hazar kes çuna godari kine digo problema kurdi çaresire problema kurdi am mafem ben gehinin به مافی بنگهین اول به مافی بنگهین چینه شخوت وکی انسان گوت سروی دنی شخو مافی تانه هر کس گو شاق انتلکتوال ایرو پیره کی اختیاره که جنه که میره که کرد کلمه که کرد گوت تلویزیون تماشا کرد به اوه پروفسوره که ترک بیان نزانه پرسه کده نشته تو نوان زوبتو نابجی پرسه کده نشته بکم زواج منطقه آن عشقی نه زواج خواهی بمن بلا کل بزوجین زیاده زاروک چه بکن فقط چه بجیم عشق زو خلاصته به یعنی زواج عشقی شش مشون ده خلاصته به یا منطقی جیتشته که بمن رزالته یعنی وکت حسابه کی بکی یا خوش شبه کتب عشقی بزوجی 5-6 مشونه و جوانه عاجز ببین یعنی هر دو علیجی یا بردوام کنی یا خلاص بکن یا منطق تشتکی رزیل جبروی نقطه نزوجه هینا yani نزانم Peki pırsa kadar işte bugün.
Derbarê Kurdan ez xwazim tu sê tiştan bibêjî, sê peyv neyînî yani Kurd Neyînî? û haw-hawan sê hed. Kurd xwe biçûk dibînin. Belê. Yani ne vakit neteperesti ser Twitter'ı nizam tiştî ala toş falan dinivîsin. Ne em ji nava ve Kürt em kurmancı reşin. Nava kültüra evê hatime nava yani ez bixwe gelek Kurd ji erê Kurd miletekî em bêjin bi rehm û eştere bêjin miletekî bijare yani ne teweye ne wekî gel dibînin. Ne vekî jargona çıkar çepim ji ne jargona çepîtiye kartînin. Millet e Kurd. Belki yekem milet bede ev edeci, bêjî cihanê de ji ber şerefnameyê em karin dirêj bikin. Xwe biçûk dibînin, xwelber dijmin ew dibînin. O gava ku deş kurdayetî berdin için dişimne xwe, yani dişimin ez mi ez bêjim ez ne Kurdim ez bêjim ez Avrupa'da Almanım, ez bêje ez Rusum, ez Holandîm, ez nizanim bêje ez İspanyolum yani. Çima ez bêjim ez Türkîm, ez Erebim, ez Farsım. Maktul xwe naşibîne qatilê xwe. Evet tiştekî diye nexweşiyeke diye. Ew dido Kurd sistem tembelin. Ji alî sirê xwe zêde naêşînin. û hin tişt têrî wa dikin. Yani tu ez vê mînakê bidim tu biçî Marsê yekem Kurdek mirovek biçe Marsê vegere hemû dünyaya de be lehengeke yani lehengekî jin be mêr be vegere cîhanê bêje ti qîze Hacî Mihyedînî çi îşê te yel Marsê yani ew biçûkkirina ew ê yani biçûkkirina cesaret û ceraet û eştere bêjim jêhatîbûnê ew e qusûreke zêde zêde mezin. Asiyem. Ya sêyem ji xwe hez nakim. Ji xwe hez nakim. Na. Pirseke de em ji ber ku em bahsa ji ber ku nasnameya min wêjekarî heye divê reportajê min re dikîn. Ne wekî Kurdekî dibêjim, wekî Kurdekî kare her sê zarave jî metin bixwîne, zazakî, kurmancî, soranî bixwîne. Kare wê şîrê û romanê çîrokê takîb bike, wekî xwîner. Ez edebiyata Kurdî sê-çar zimana dikarim edebiyata dinyayê jî bişopînim, ez gava didime ber hevûn edebiyata Kurdî gelekî pêş e. Hûn diçin ber wan metnê baradayî Tirkî Erebî xwe dixesirînin. Heya kitêbeke Kurdî xêra bavê wê, xêra miriyê wan naxwînin. Ka wê edebiyatê bixwînin bavê min yani. Ew qusûreke zêde zêde mezin e. Gerek mer bi her awayê ji xwe hez bike. Heke ebe. Heke tu nebe ji xwe hez neke tu mafdarî. Dê heye. pirseke de Abdullah Pêşevan ji Terkobê kes. Abdullah Pêşev. Abdullah Pêşev muxalîf e. Venegeriya. Şerko bêkes helbet mezin e. Ne tu jî ji xwe ne wê ritla wan yani bêjin li mîzanê li tereziyê dixî. Pêşev heya niha jî muxalîf e. Çok li ber iktidara Kurdî jî danayînê. Çi iktidara Kurdî hebe ez li berê çok jî datînim serî jî tevînim. Çi iktidar ama. Yani çi ku piştî ku ayda Kurda be doza Kurdistanê em bêjin bi çi awayî bi serxwebûnê bigire heya bêjin nizanim çi awayî be ser çava ama iktidar be ez bu iktidarê nakim. Alîgir Ji ber ne çok dayînê bele. Abdullah Pêşev Bele. bêj. Yani Abdullah Pêşev hêjî rexne dike yani 2015 ve ew axaftina ya Hewlêr ya Silêmanî ya Kerkûkê ka godarî dikin. Ne ku bêjim tenê rexne ama rexneyeke em bêjin hevûnê rast dike, hişyar dike o kes pêşev re nabêje. Tenê mînakekî skarim din. Mihemed Mokrî ew segwer ku navekî neşaş min navê Awtîn wergerane ser kurmancî segwer 670 de li şikeftê nav pêşmergera nivîsanibû segwer wê ku dûrî sehbetê ku wekî segwer hatine pênase kirin ew kesê ku şerwanî dikirin. Lê mamcela gazî dikê dibêje ji xwe mamcela de kuştin mamcela demaçek ji ber xwe ji xwe bikuş civatê de dibê eştere vê demaçê bila kes naqîlte neke ew neke yani bila siyaset vekilî bin bo rexneyê. Rexneyê em bêjin çika giran be jî siyaset mecburin ve siyaset zarokê me ne. Yani siyaset me bavê me. Belê. Pirseke de işte bikim. Ez baş te nêz ve nas dikim û baş jî dizanim ku tu ji bo Kurdan xwe değişînî yani xwe. Xeyalên te ji bo Kurdan hene?
از خوش بخور دیشین نج بکرده دیشین اما میسیونک نینه تشتکی نورماله که تو ناف زمانه که ده بیجی و تو بیج میرات خورو خم خوری وی زمانی بی و ادبیاتی بی و منتالیتی وی والاتی بی وی گلی بی البته نکو از اوا وسا وکی روشن بیلت انا باسا وش باکی و پاجه که روشن بیلت ترکا خوبه کی ابی سردست و مزنه ترکا دیتن جمکری کو روشن بیلی جابه هم نه سردست ملت خونه هم خلام ملت خونه هم بیج نکه ممکن کلمه کلمه پاس نه çünkü pas kanan teniş bu bir hakkı ne kadar kalmıştı ki beş. Peki pırsa kadar işte pırsım ev pırsa kek şahin altın aram slav kajin hacira bir şeyine. Ben tespikir pırsa evi tamam kir. Good Selim Hoca tüm hayat avit dolmuşa Merdin و Diyarbakır و Batman derbas. Ari. Navbeyn ona çı farkı yani? dolmuşa Batman'da canat cazcı godarit ki o cana bejet Nuray hafif taşı godarit ki dolmuşa Medine cana bej kaside ne o cana jem bejin strane zeyda radikalen o leve vakti davi de tamamı buna Türkiye ve gelen sen arabeska ka pis razı her duji او arabeska ko mesela seme derece bana tabi her duji yemin heke az bejim heke rojaki xuda emrim direş ki heke rojaki azmirim bilandavim deyin hatta ka dolmuş janam dolmuş derbas az bejim mesela beje hatta na beje ravasga davina Selim Tamaya bejin dolmuş ama belki te pırsa peşici yani çandaka diheye de evvel kolane o çanda asasi eve nezikleri çanda asasi mi sabış böyle pırsa kadın heke derfetek hebe o eml teberin em bejin 100 sal beri 5 sal beri 1000 sal beri farknak تتخص ام تبشين كيجان بويرة ناف كردان يعني كيجان بويرة ده بس من خيالها من خوازي من روجا كاز ناف او جيفينا او خويبين دفما من او غداري بكرنا خوازل جدست ماتما من دكتور فؤاد بپارست دكتور فؤاد من جوي آمدهان خلاص كربا دكتور فؤاد انسان كي قلق مراحل كمسابيشن بوته يعني شكسنا كمزنا البته جبركو هر باومجی کلام بیجه و دیامجی کلام بیجه دزانه شیر بیجن خوشی شیری واجی بیجن که کلام او لهنگین همون لهنگین بیجن ادبیات دفکی مالی ده بون او کجبرکو فاقی مالازی گلک راتنا مالی او همو شاعر و قصیده بیجن ادبیات کردی مالی ده بون استفاد ناسم و تفاد رجیم محقق کتنا خونا من yani محقق خونا خدا وادی که ما دكتور فؤاد gelek merak ettim. Kozum kaybına doktor Fuat خلاص kırdı. Bele peki pırsa maya adavi ya pası dese karı pırsı. Hadi ya pası dese işte pırsı. Başı. Dema küçük boyu. Yani bizim Beriya liseyi. Hayalete hep bu hayalete maz. Beriya liseyi rahmetli kalemin gör tebes subay شقاس جندرما و سوبای ترکان ما خستنا تجيب بس سوبای تبچه گندوان لیدان واخن متخصص از ما سوبای ortaya da beje dibistan navinci de ya peşi de pola peşi de az haştan bum de dibistan'da ya da indi zayıfe min hatın çünkü vartına bu tede bilmiyorum yani jigon çi batmanı falan var asi cina bu tede bilmiyorum lazım jibo te müracaat ke jibo harp okulu jibo te müracaat evrak ke gelen nivekiyat ortalama ta haft biya vazifete tine biya pola duyamda jiberko o hatenge khalemiş kasmun gaz ne karın bu masubay az ava kale khobin majish bu ko jahan gunde Türkal ledan vakım çünkü gelek ledan kharbun ava leva iş bu khayala bu koz masubay bir subay برسك الدنجة الشبكة مجبو كردان خيال انتهنا عطونا له بله هنا
Çünkü tu seri gelek değişini jibu kurda. hem de yani tabi az ne evet ne karım raya ki ber kurda afkım az bejim avereye daharım falan heke kurdu mabin baklemen şu mala vakıra diye problem xeyala min ev xeyala koyun bejim kurd behavre lehav biban behavre bijim لسر چند خو وگرم و خیلی کو 20 سال 30 سال پیشه من یعنی بلکه 5 سال پیشه من نزنه کنجکتور دنیا چه چه به از وانا خیال نکم البته سرخوبون و آزادی هر سیم دیش خو اوکی هر کردکی سابلا کس سرخوبون نکه مالی خو ام بجن او تاپیه سر من ناخیر همو کرد آزادی که خیال کنم او آزادی مازن کوز کردم دسه نفشه دیجی بره و بدم نوا اگر جوی زیادتر خیال اما ام خو ببانن لچان داخل کلترا خو جنوب به ما شیرین ببا زمان ما جنوب به ما شیرین ببا چون yani ام خودی چند که خورتی بله كيك زيلم قالك سباس برسي من قديان من بيست حب برشتا برسي آراست لفر من يشيك جكرتية بيستيك هي مقوتية كوبو خازة ام لديجي فورماتي هلبستك كشتي باي مبخرانية كتفا كشتي باي تبو خازي هلبستك جي بخوينة هن شخا بتكاميا سري شوي تشيروكك ناس تكن في أنا همي بدن إمزا كرم كيك سليم را في كتابي اما دما ام ویدیو لسر تویتر خواشان کسی کو رتا بکن ام یک جوان را وقت دیاری بشینن بکار آنها نخب بینا وزی بینا امضا بکه و ام کسی کی لسر تویتر را ام وقت دیاری جرا بشینن هم بکام بجرن یک جوان اما في برتوكي كسين كرتا بكن يك جوان را اما وقت دياري بشن يعني اما توربيدك نكن باور بكن قالي تماشوان انجام هاتن داوية برنامج خواه دي هفته ميواني ما بريد سريم تمو مالا يابا جي فرنسا هات لفر كاريو هبو ما او قفالتو اني فر برنامج چكر برنامج قال خوش به افدار مجي سود ورگرتبه سپاس بوتجي خيراتي و سرچوان هاتي گرتو مساعد بجمره هلبستك جي بخوينم بيو رنگين برنامج بقدينن بمن خير و خوشيدا هيدارم وجي حسكر برنامج ما هر وکی سلاف داین د آلمانی دا کو زیادتر دنگ نازیا جیته هر جنرال گورستان اکش بو مریین ما از دبینم کو تلین تهنه تلین مریین مجی هبون به تبات بون گاوا ایواره سلاف ددا وکه لسر تیلن گیتاره که براقسن دگریان لسر سینگا اوینک هر جنرال از بینم که چاوین تهنه چاوین مریین مجی هبون به برو بجانگ بون وکه برخین سر بخیلی کور دنوالان دنهیرین او به سدم دگریان وکه سولاوه که شبیر کری هر جنرال گورستانک جبو مریین مجی دزانم که تو هفدمی دگری لپشت ستیرکان آینه جیهان دستین تدا گورستانک جبو مریین مجی که بتبتن دبنه آخیده